Mida rohkem testib agressor meie piire, seda tugevamalt tulevad kokku Balti riigid. Täna kogunesid siin Ämari lennubaasis ka 3 riigi kaitseministrid. Nii Eesti, Läti kui ka Leedu on otsustanud, et järgnevatel aastatel tuleb julgeoleku tagamiseks tõsta kaitsekulud vähemalt 5%-ni SKT-st. Juunis toimuva Haagi tippkohtumise valguses sõnasid ministrid, et liikmesriigid peavad rohkem panustama, sest asi ei ole vaid ilusates numbrites. It is about our readiness not only to deter, but also about our readiness to fight, to defend ourselves if needed right now. Leedu ja Eesti tõstsid kaitsekulutuste suurendamiseks makse. Läti loodab katet leida riiklike võlakirjade müümisest. Ministrid ei välista aga, et kasvavate vajaduste juures tuleb rääkida veel täiendavast kaitsekulutuste tõstmisest. If the regional plans and NATO capability targets are even more ambitious, but they are ambitious already right now, then we might discuss also some additional increase, but of course also 5%. It is a very considerable increase. It is a very considerable sum of money, of financial resources. Eesti soovib 2027. aastaks käivitada oma kaitsetööstuspargi. Ka Leedu peab läbirääkimisi eraettevõtetega ja on seadnud eesmärgiks, et vähemalt 30% kogu kaitsetööstusest peab olema kohalik. Siinkohal on oluline rõhk 3 riigi koostööl. We have very ambitious plans in all 3 Baltic states and also we have a clear understanding that in defense industry we have to cooperate. We are small countries and we can do definitely a lot together. So we will build our own defense industry park, we will invest into the new capabilities and we will also, let's say, push our industry to cooperate more together. In my opinion, joint procurement that we are currently participating with certain countries in the region, including our friends, Latvians and Estonians, would make the process faster and cheaper, maintenance easier, and our interoperability and even interchangeability actually efficient. Selle aasta lõpuks peaks viimaks ilmet võtma ka Balti kaitsevöönd. Kui seni on meediast kõlama jäänud, et nii mõneski etapis on projekt takerdunud, siis ministrite sõnul liigutakse edasi täpselt nii nagu planeeritud. Kindla idatiiva vaates tuleks aga vaadata ka lõunanaabritest kaugemale. Sometimes there might be diversity within 3 Baltic countries, how we move and practical steps what we are making, but there is common understanding that it is extremely important. There is common understanding what are exactly, let us say, the set of obstacles, the set of measures which have to be achieved. But we all move forward, so we are very active, we are very dynamic, we are harmonizing the measures among our military, and now of course together with Poland we are applying and we are advocating that it must be financed also by the EU because it is external border of NATO and EU as well. Connecting East Shield with Baltic Defense Line and finding a way to cooperate with Finns would be instrumental so that all of our border is protected quite similarly and there are no weak spots. Kindla idatiiva loomisel on aga oluline roll ka Euroopa Liidul, sest järgmise 10 aasta jooksul vajab see 1,1 miljardi suurust investeeringut. 3 riigi koostöös taotletakse raha ühishangete raames, kuid ministrite sõnum on, et sealsetele rahalaevadele lootma ei jääda. Vähemalt Balti kaitsevööndiga liigutakse edasi nii ehk naa.